محمدی بو اندام انجمن سروکتیا پارتیا اس پی دی آلمانی لزیگن ویتکنشتاین لجزیگن ویتکنشتاین gelmene گاک محمد بخيراتی ایرو صوابك أقدر مخينت للداوية شرع شو برليني ولقال ميرس جفيا تديك يعني ريلي هاتبو قرتن كنت ما هي كده إيسال بتشا برليني هل وستين بارتيين ألماني تشن يك جوان بارتيا تا اس بي دي كو بارتيا كمازنة للسوري لألمانيا بله سپاس أقدر بخوين بخوا افتشت بگمان چه بو ما ندخواست چه ببه و مجال کارکر ما ضغط سیاسی چکر سر پارتی آلمانی کو اف هاتن چه نبه لی آلمانیا گل کی دخوازه وش هاتنا چه ببه و دقیقاً آلمانیا از چه حکومت دیگه اون پارتی هم میجی بشک ج حکومت ایه بله اس پی دي سوسيال ديمقراط ايرو بارتي معارض يعني يا كاسك يا تشيب دبينن كو اف ديتن نابي وري تشيجرن و بارتي حكومته تسيتي او دخوازي اف تشيبي و اس بي دي جي حيانا ها يعني سوسيال ديمقراط gelek servê hevdîtinê naaxivê xwe biçekî ji vê tiştî dûr dixe ser midyayê. باشا وين شرع داخوازا ميرس داخوازا حكومة ألمانيا بجيبينه ده درباري وگراندنا كوچ براندا كو يك جي داخوازين سركين ألمانيا بریگیو مرد بخوا سیاسیک پوپولیسته داغه تشنا دبیجی دخوازی او گوتنی وی تکاوی جریدا تکاوی مگازین او لألمانیا وری بلاف کرن مثلا ایرو رادیو ده بس هجماري جه صديح حيشتي دهات جوتن يا ميرتس جوتي انه ام صديح حيشتي بنا سوريا ام دخوازن فجرين اللي افتش نراس جبركو زياتري سي جسدي نتوی آلمانی استاندنه جنسیه آلمانی استاندنه مرد دخوازی افتشت وری گوتن جبو پارتیه خواه جبوی جبو دنگنا بستینی سر حسبی پارتیه یا راست رادیکال از باورم شرع دخوازی بتشتی بجبینی جبر کو ایرو شرع به روشکی ملت سوری لألمانیا فروت جبو ناسنامەیەک ناونەتەوەی ji xwe re çêkî ew dizanê ku Almanya vê nasnamê bidê wî Ewropa tev dide wî û ew daxwaziya wî ye. Aha başa مترسي لسر كوچبران هيا جبو كو پشتي في سردانا شرع جبو سوري بين وگراندن Heye metirsî gelek mezin e ji ber ku Merz Friedrich Merz dixwaze سوزê xwe bînê ci dizanê niha miletê Alman ser çi mijarê diaxive miletê Alman ser mijarê penabera diaxive partiyê rast ev mijarê ji xwe re tîne kar ji bo pêşkevê مترسî heye lê ne wisa mezin e wekî Merz dibêje wela sedî heyştê em dixwazin vegerînin Sûriya niha du beş Sûriya hene Sûriyê penaberê piştî Esed hatine Sûriyê û penaberê berî Esed li Sûriyê bûn. بله پشتی اسد هاتن سوریه پشتي چونا أسد ما بس پنابرین يعني اره پشتي چونا أسد اره اره پشتی چونه اسد وانا ما في پنابری نستاند و جسدی نود نها درسی نور کرن جواراته دخوازن وانا ورگرینن سوریه کی به کرد به عرب به سنی به علوی به درزی به جبر کو آلمان دخوازن یعنی حکومت آلمانیا دخوازی دویر یه ده بچه و اگر اعتراضك ده بسر ما في پنابریه دبیت افوکادك محامي خواه بگری و بحثي تشتي بكي لي از دبينم يعني ما ترسين نقل كي مزنج انسان كو انتجراسيوني وان باشه انسان كو جنسية الماني دست ودوية شاگرد ای فيزا هاتنه او يعني او نمجارن مجار پنابری هاتنه ألمانيا وإيه إقامة بوارا جبالكو ميرس بألماني قوت نقود بنابري سوري قوت سوري أفجي زماني ألماني يعني جودا بينك مزنة يعني سوري يعني أو كسن ما بس جيتشي أو كسن كبونها ملاطين سوري ما ترسي بتاوهيل سروانتنا
يعني بینه ولاتیه آلمانی سوریین کو بونه همولاتین آلمانی جنسی آلمانی استاندر ای بینه ولاتیه آلمانی مترسی سروانینه قانونيا نكون وانا فاجرين ألمانيا كاك بس كاك محمد ألمانيا دي ما في بنابرية ده سوريان؟ نا نهاتنا جي بشتي 24 ديسمبر 2024 او تشتنايا مشترى قلت يعني وكي بوستك تيمول دبيجي دخوازنوا درسي نور كنوا بشين السوري او تشنا بس كسكيرات او پر كسورات و ايما لفي وانا يعني وكيم قلتي بشتي چونه اسد و بری چونه اسد یعنی بری پشتی 2024 و بری 2024 اره آلمانیا یعنی تو پرایان دده وان کسان کو نیت وان هباج آلمانی در کفن وگرن سوری قوتن برنا وكيل مثلا يك دخوازي بكيفاخ وفقري حسب مقاطعي مثلا براد دنوان ازنكم هجموركي بتادم حسب مقاطعي مثلا حسب كانتوني اي بانابرت لي ودخوازي فقري لي حطنها افنام مجوري يكما كوكاس بكيفاخ وفقري سوري جبكو سوري نا ولاتي كو بانابر بكيف خو فقري يقولوا دخوازية ألمانيا جي پرتر بونج دخوازية شرع بخوا باش قالك سباس مالتا آوا محمد إيبو اندام انجمن سروکتی SPD لزیگن ویکتنشتاین لگل مبوی